Biyag ti tao. Masikug akon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikug. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga nakta. Agawid ta nga ro din iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno kadang iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin anak sikog, anak ko. Kuna mamapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw, ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anya ngay, ket adda ditan. Awaten tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyak plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko tikad kaduhak, ngam adda iji probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kahit anya ngay, agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasaryaw. Ngam awanan kami imot nga raw. Anya trabaho may baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala maudin tungarudan ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumatla ang ti sweldom. Kanayon madili. Saan ka di? Sa bagay mo't kitni Dito kan. Diyak kaya't apanawan nak. Tulungam lang ang datatang kananang kong agtalon. Oh, sige. Tauray siya. Diyak mo't kaya't apanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italan. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny Barok! Gusto pa dayta! Agawid tan! Tanay! Pangaldawin! Hintapay mangaan, Barok! Sige lang, tatang. Uray umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya! Ngam aldawin, Barok! Mabisinan ka! Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Baka mo ka, Barok. Umunak nga rodain. Di ka baybayag, Way. Uwan, tatang. Lakay. Madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumut dayta. Sapay la kumaa. Ta saan lang ita. Saan mo't siguro? Tamadlaw mo tanasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na mutay. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano lang atan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gama, apay akas jay. Kaslanderan ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Ngumbaon-baonan na pailang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man.
Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapit-pitak tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Nan, tayluta kon tisakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog ka nga gunggunay? Makapasuron ka mo't nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon tisakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga mina na yatag sikog. Nagaduti na sakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ta anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngore niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Amatan, makaturturo ka kuna yan. Pasuswambit ni baby. Tamabisin. Awan katasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan kwa na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tadamot ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapnos ang tangaga pa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak timbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nag-awit ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga road. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapodno na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Wunantay. Kababayin tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adala nga rod asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Iso bagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababayin. Anya lang ti sawon ti asawa na kayo numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kun amuyon tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Da kamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbatikan dito'y balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amangan no di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awi ramlaangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawit tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Siya asawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ayayatak. Amo ka di day ta Benson nga dan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak irelasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapalay.
Maasi ka kumamit ka na iti agamam. Nuawanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha? aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na, anak ko, ay Anya day tuyan ngay nararamid mo. Uray, saan kami mo't nagkasar ki ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benay. Kasanon siya nakyaw. Ay na, di ka la nagpampanunot matan, anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatek. Kat iso ti kayat ko apakikalaysaan to. Kaya't ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, baraw. Tamang ano mailawan ka nga agaramid iti saan anasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na tikastoy kanya. Anya tinagkurangak. Pasensya kan, barok. Talaga asaan mi amalo ko iti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko, me. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito eh. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman na nagawid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrakan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops, di ka agiskandalo, Benny. Ha, laglagi pam abalay mi da ito eh. Awan karba nga mamangsita kanyak, ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da kapailaang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang ti tiyan ko. Dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dada ka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsungbat. Papanam nga ruden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kasjay nga aramid na. Apaan na kami mat. Nukas di atom ngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko mi? Da kami timang taripato kan kwa na, barok. No kayat na nga laan ti putot na, palubusan nyo nanang. Kan may saan ko matla masango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Diyak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot a wawer yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan naman. Ay na, Benny, apok. Pasensya kan. San ko mawawir da anak mo? Tasan ako na makagarawan na imbag. Kimutong kayo mo't ngagpayson, Lola. Pakawanandak ko ma. No italaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga ron pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kuntibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaut pa itibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog konti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsublyak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak iti. Iso nga ikuyog kayo ni syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo.
Iso nga ron nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda ba nga kakwarto? Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong ha. Naluto kon ti pangaldawan nyo. Saan na bali? Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag? Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa po ko. Uwan Lola, di yo ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka! Naumakan kan! Apay, daga pa kayo manaig kan ni Bensaw na nakaw. Wala, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnaadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko'y tigatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Komporme ditan agsapulak. Ipakitang iti day dya Benso nakabaglak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang anak ko. Umuna ka na maturog, wen. Tagripaso akpay. Ag-examine kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpid dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko da ito nga aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Ay, wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikog mau? Jakmat nga rod makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay alalakay? Taga-anaw? Jak amo. Naminsan la nakadwak day di alalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day di alalaki tatang? Anya, iunay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalakay. Nga oray saan mo mo't unay nga mamaw? Awanan ba kit ni dagita lalaki Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, pag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyernaw, nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma, kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Ang mga no binulan to kanon nga da iti da nga allowance dagiti anak maw. Ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo ti pila. Mabisina kon. Nag-break samot nga minan di may sa para interview da ditoy. Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalong ko abiskuit nga awan mo't. Pagpletik la ti kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Kore ka. Ni Benny day jay 168. Juan,
Iso talaga. Api nga da dito eh. Ay, mabainak samutan. 168! Awan ti 168, kakabsat! Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak na ijay! Benny! Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Wen, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Ang, mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kat, kumustan ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastre kak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami kan ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawaya akmanan ita. Kasta aya. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y ididamo ang nagamamuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapotayang palagip mo. Wen, malagip ko manan. Amom, ad-adatin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugan ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi idi na panatawan. Nagasatak nga ron. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo a kaginasat ko. Impay na mutlaeng. Ket, makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawak. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman ak, Gracia. Biyag ti tao. Masikugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi nga imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sungbatak ti hawag ko. Amang ano napatag ti bagana.
May destino kiti sa balya lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti bus ko iti kalman, mama. Ket dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na, no di siyak lang. Ket adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidem. Mama, adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya? Anya pa lang aruter aramiden yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlaway, awan dakas na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito pisina. Excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Ne, baro anumero. Sino mo tayo ito eh? Nagkuyog din na. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wen, ma'am. Nagpa-lunch ka. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbaglakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nadana kastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay ta kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Ta dapay aramidok, ha? Bye. Bye. Api nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana amaaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pay laang, Ray.
Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema. Anya dayta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmikin ni Beryl. Sana siya ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turod mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam tadi ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga amad di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kuha na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasayat, Saan a text lang? Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumikom una yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namnam mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanyak. Iso adidak ko mapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas day dinaramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na.
Kas jay laka-laka na kan kuana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit, anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunutam, Ray. Maturugtan, rabiin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Di yun lang ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwa nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kalif ta asawa kiti trabaho na? Sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At apiramidak, Mama. Baliwan tayo tumanintag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan apulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak, ay este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas tamat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko, dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbaglontoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnad, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agnad, iti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo.
Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mga wawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sige lang, tinakarik na kiti kastoy, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunan nak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na manapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kayo day na parigatam tibagay. tatang, kasla mabuti nga kung amakiin nayat manan. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pa'y. Kay patsag ngagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa lang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin tayong tiyamin kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka, napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige, tama pa na ko na. Amangan no maladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikom da. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umian kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby.
Tailiwon nyo anay imbag da apo ko yo. Agpaiso? Oh, sige man nga, Rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas na maditiik na yo. When no maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Ang patsyak. Nga okin to ninton madamdamada itoy. Mapantayo laangan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga rodan ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakman laangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikulog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan magtangagang angas? Agparayat ka nagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana punuloy ta! Mama! Pagawin na ko ba? Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasigaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Ilalok tinarawit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Alag tayo ti akong taway. Gagkid daw iti pambakawan kin ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya ka ba nalamanan ti konsensya kita.
Kapoy tinapasamag iti anak. Natay, asak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama. Biyag, di tao. Oh, dismissal manan Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, ang moment karamidam. Juan, Emilo, igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Ay, adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayon. Juan, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka, naawatam. Juan, Emilo, awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo man ang dagiti bagdagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Parigaten da ka mo't dagita ka eskwilaam. Di dala maasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay, saan dak akayat akadwa, Lola. Swerte akit di taadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda nga min ti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan da kan ka. Saan da ka parigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan da kan ka, apo. Ha? Oray anya ditan basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danum ijay kantin, kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oras siya. Igatangan na di banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawa ma. Juan, Emilo. Ay, talaga anatulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma. Ay, nauto-uto matiloka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Wanya ron. Anyat si Daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si Daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasta. Awan lakot, ruot. Awan nga min sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaang. Ngam saan tang ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan, apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Ano sam, apo kun. Tanay, jakmat makatrabaho una yun. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wen, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wen, apo. Katarimaanong ti ag-eskwela, wen. Di ka pa'y makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo. Tadi ka mat kabaulan a pagadalan iti kolehyo. Wen, Lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala,
pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinad da. Kataddan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola. Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatid kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola. Ay nang, tundigatan di graduation tayo ti high school friend. Katita pa'y lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, sika nga Angie, makapasa ka nga ta. When, Roji? Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaelak, Emilo. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaengen, tanalaing ta na ipas nga, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida ti tablerd. Oh. Wen nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apog. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagado ti awards mo, sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats Ah. na ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin, apog. Tinapatang nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, apo. Dasaya tadakan, Anjay. At dasa nga ilim, apo. Ha? Asino, Lola? Sumra ka, tapno makita. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagraduar ka gaya man kaanakan. When, Auntie? Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, Auntie? Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, Auntie. Awan kadwan ni Lola. Di nagpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nga uray agmay-maysa. Napigsa akpay mo't, kabailak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawak. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad day taparakan ka. Isu asige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga ag-enroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adiktaran nak, Angie.
Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak dayta. Di nakununaan. Sorry, auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, auntie. Tainak bisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, auntie. Tadidak mo't suswelduan dito eh. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pa'y tikan kanam ditoy. Noan niya ti kanon mi. Kanamat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun ko na. At to'y tilimagasot. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lolam. Ngam agsubli ka matla dagos, Uwen, auntie. Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti Karina kan ka. Kuna na apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no nga'y sukunan nak dito eh, Lola. Siyak ti makamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulmula. Ita mangrugin ti panagbunga da. Wen nga rod, Lola. Ay, nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay mo't kit di Ikararagta ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patsyak adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agen rolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwarta ta. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Kan pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya nga'y ang negosyo, Lola. Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunutak iti napintas a business dito'y lugar tayo, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagen roll, Angie. Naudi kan Imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilu. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso nagasat ka, Emilu. Da kayo ka ni Rogie. Taada pagadal yo. Ala, agan-anas ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga lumabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilu? Aramidak ti amin akabaulak, tapno makapasaak. Agripaso ak, anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagangay na apo. Tanaarbisan ak ngamin idi kalmaan. Di kay ngamin agpapaarbis, tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan. Ken adda agas atom tumarak, apo. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo inton graduation ko. Ay na, agraduar ka iti mabit, apo. Wen, Lola, naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan.
Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan ka data ko ng aapok. Tauray si ka. Ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata apaman ang makagradwarak, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilio. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Rogie. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito eh. Itatasya kon ti manager. Os, talaga? Wan, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilio. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilio. Wan pa pa, napintas ka di. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Nginanakot siya ti ginatang mo ita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang kan iti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Rogie. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow! Nagado a kwarta! Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apagpapaayan ta. Ako ha, awan to nga ta ti makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok yar aramida. Nalakala ang alusutan dayta. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang nga adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangarodan iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Anji, apo. Itay pailaan na uli maka. Apay, anyat pampanunutam. Adda nga min napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anya dayta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema dayta. Di nakpakadaragan. Tanapig sa akpay. Sige kit day. Gamatam dayta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasan. Kat para iti pagimbagam dayta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Ti ikit din napintas ang masakbayam ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilio, kasano da ito yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanyag. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Rogie. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti daytoy. Kat si kamo ti mastermind iti panagkupkupit ta iti kwarta. Agulimag ka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Rogie. Di nak iramraman dita. Ay na, sana mabalin ko nakmat. Dua ta mang sango iti problema. Di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko kiti kumpanya pagtrabahuan.
Dakilaunay day taagatan. Diyak balan nga ipaay. Iswa pasensyakan. Papa, Nang ipipanam ka nag itinagdadakil agatan ti kwarta. naigo mo na iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emelo. Wen, Roger, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunaknog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisira pak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po. Nasa lundat-lat pa. Napintasan to'y balay tayo. Wala po. Nagdakala balay. Ngamdudwa kami mo iti babaunan ngag nanad ditaw. Taijay mo tabraw ti pagtrap-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidistino akmanan diti Pilipinas. Ha? Agpaysaw apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsaya atan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yu. Ken, at dapay may sa good news. Ha? Anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kung ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya? Ay nakablaawan ka apaw. Agyaman ta iti Diyos, iti nabus dun aparabor na ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapuan dagitoy a bendisyon. Ala, agsingsingput ka nga raw duwan. Uray na nga aton ti saad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalatta na pakumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apaw. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo, amang gundaway iti padam ataw. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Awan serbi ti kinalaing no aramatemet iti kinadakes. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay iti pagilian apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayin ba't ta kayo, wen? Agan-anad kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukunan ni nanang, tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaulak at aripatuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang, tapno ada katulungam diti balay. Ada kamin Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo, nanang? Agmano, Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrak kayon. Yagyo day tabagyo, nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawag! Apa hindi ka pilagri nga ya?
Ay sus, ni Maylin agong unget sa amag. Nanang! Bumangon kay mo dito na! Alawan! Apay, may kayo dito, itat magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamot tanday taman ug ang kao. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalinti kas nga istalyo! Isungaron ngayon may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho! ay pasensyakan balasang ko. Diyak ngamin unay makaturog idi rabi Isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon! Nanganak pa yan! Iso batang yung mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyaw? Ha, uwan Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakigtutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo, ah! Ah, Lukat kay malalukat dito, Repon! Madadaal na ita! Sa pinakangingni na! Kan nagastariti kuryente no lukat kay alukat! ay, kwa. Mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasang ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, ah! Di ka agpakalay nga mang lukat-lukat iti, Rep! Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi ka dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo! Maylin, nangagkuti pa ng bugbugkaw mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak! Lukat iti, Rep! Pagbalinan na mo na kabinet, Jerep! Di na mo tararamidan na! Barbaryuti ka talaga! Ignorante! Saan ko maakas ti panagsasaong ide katugangam? Di ka lamaas yan. Bakiten tampay laang. Respetom kumamot ading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y, ah? Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na among awsaran. Nadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong day jet awan cellphone na. Di nanto pa ang multimo ag cellphone. Basta sardengam nga ungungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamot aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ma. Ngamjak met amaw. No kasanong aramatan di washing machine. Di mo among awsaran day jet automatic. Suro man balasan ko. Ay na, narigata masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang ang dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kanumalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturogak tanak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimpot day ta amanugang kaw. Ngam saan mat kayam. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito iba kayo. O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ninanang, kumusta mo tan? Nasayaat kami. Kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga ron pagtrabahuanan. Tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit ngagtrabaho. Baybayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wen, diyak unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O sige nga ron. Umawag at lumadamdama, tadabit aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry! Ay, mabitla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado ko mati kayat ko nga ibagakon ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anawyo nga, kasta. Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakis ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kwa na. Di kan tumakaigam iti cellphone.
Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramadan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasang ka. Ay, awan tagawid! Apay, marigatan ka nga trabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas to'y bala pag nanaadam. Nay mas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, balasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man hilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nanang? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablabaan na. Kat di mo mat iparamat ti washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong alam. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramidok. Ha? Sana ka putay ni inauna kang siya kakunam lang asino kamot na nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako na nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dungag iti pang magbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutan timbagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamot na timarigatan, no, ipaunag mo na gidyang imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa ma. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Among style di kabsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtubngar. Kanayon na nga ibaga nga addanakam na. Ngam no talaga nga addanakam na. Apay akas jeter aramidan na iti katugangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon kumita bagbagaan. Ngam pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik ti ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditilit na balasang ko. Kasla guri-gurak. Anya tinararamid yo aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba ka ang ba't Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan day ti pa naggurigur yo. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso Saan man natilay ras-rason niyo mo? Pasensya ka, Baylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arta po ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang mamuan nyo aya. Basta da pa na. May papaniti trabaho na ito Bantayan nyo, tapo ko yun. Oh, adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumao ti guri-guryo. Ay, akiaman akbalasang ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arroz kaldo. Akiaman akbalasang ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti ka anakak ijebanay. Tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ijay probinsya me. Balasang ko. Ha? Hijak kaya atan ti agnaad dito. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Hagam, di nakmat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, hindi matlaging bagan ni nanayin ka. Apay mo ipadoktor mo. Pambar na lang, day manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarangrang ka manang. Problema k daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko.
Nga mabalin ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itanti pa nagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito'y balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaki sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Ako pa ni nanang. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na iti terminal. Anya? Ope ka no? Diyak man mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima iti probinsya. Anya? Sapay awan pang kontak kay ko na. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapu ka day jay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kankwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nana nga agawin ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko iti pa nagbiyahe nga gawin. Nana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Auntie Inga? Ha, si kamot gayam dayta, Marlon ka anakan. Naggapuan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alay, barong. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko aloti dito, auntie. Kit madama ti panagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kas kakapsot kayo. Masakit kayo? Ay, maulawak barong. Tulungan ako ba? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan iti puwet niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman iti pa ng tulong po kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Ken alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang akasarita ti anak ko. Wen, auntie, urayan tayong agon line ni insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man na mabasa na ti chat ko kunkwa na. Hello, Insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek nanang. Kumusta kayo? Kastoy. Pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayang tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak kumapay kaya ti agawid. Tama di tirik na. Nang pinilit na ti asawa manak ko. Anya? Pasensya ka na nako. Diyak kumakayat ti agsaw. Nang masapol ama-amuam ti arami ti asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tadyak maanusan ti araramidan ti asawam kanya. Ngam naira na ang nagsakitak. Iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Ngam pinilit na ti asawam a pinagawid. Anya? Saan ko apadpadaksen ti asawam, anak ko? Ngam saan anasaya ti panakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kiti ang kakasakit. Kasta? Hadagan ka, numamati kahon mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawak iti pudnaw. Saan ko nga ugali ti agparto at iti sarita, anak ko. Nanang. O sige,
Tag-emergency ak nga gawid na na. Ngam pangasyo, di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayon dito ospital. Nakunan ni Insan Larry, ngagsubli kay kano iji balayda. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutek ko mati aglaba, balasang ko. Tapno sa anak amabiglaan. Sana mabalin. Kanon to pa amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa'y ngamin. Ang mga numabag na takbalas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakutanan. Ay. Subetan mo rin! Lari! Ada ka! Kasta gayam tira aramidam iti inak, ha? Ay, kalari! Plastik ka nga asawa! No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam no awanak, parigatam gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana pud no day Aday po na, Lari! di nakarakupan. Lari! Tapno ibagakin ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na ko, ma. Wala nanan, yung pakiyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na, papa. Natural adye ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka, anak ko. Sa nagapot asawa na kanilare, kat si kanti kampyan na iti amin na banag, nga oray agdadata mo, itanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bintot mo. Kat no talaga napatag ti asawam ken ka, agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't namarakrak ti pamilya ta. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan na ko, ma. Sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, ladingitak. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka, sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik, Lari. Sana na maulit tayo, Jay. Nakasagana ka mang sulnit, di nagkurang ka ni nanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na, tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Ladingitak, yung siyak ti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawak. Promise, Lari. Sana na maulit na, Jay. Ipatag ka na si kaswa ko na naimbag ni nanang. Nupay adda dagiti anak, amang ikulasay kadagiti inada, adalatamot ti anak, amang ipatag kadagiti inada. Kat nakasagana da amang ilaban kadakwada, no adda mang dangran, wen numang pasakit kadakwada. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti sa palimanan na pagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Kardaw, kwartaman. Pangalakit ti kwartak ngay kinaabak nga rod amin iti kalman. Si kaki dia, kwartaman. Awanon, inggatang ko iti arak. Kurang pa'y ngarod. Ay, bimbababayang ka mga artek. Di tati papapanan ti kwartam. Kahit oray budsi ka, Na, agpada talangan niya.
Di ka man kundi dilaw. Tanakar-karo pa'y ti aramid mo ngam siya. Babairo ka pa'y. Apa? Nagado ti bisyam. Ngam siya, arak lang ti bisyam. Talda ka! Adula amin ka, ma'am. Sige, tada papanak. Papanamanaan. Sa dino pa'y kumagay. Iji piyestaan na. Oh, pare Breaks, nakaumay ka man. Wayne, tamay ko dagasan ni Cecil. Kaya't nakano ang makita ni Ninang na, Maribelen. Ha? Nukas ta, simbang putin ni Kumaray. Wayne, Maray. Apay, ni Cecil lang ti makisarabaw. Di na kami ayaban. Akwa, iti sa balin tungal daw. Tamang isagana kami ito iti pagsasangwan tayo, Maray. Di pala anak mi iti bunyag tayaban mi ita. Ay katun lata, pare. Mala, urayom nga rod biitan ni Cecil. Tapagrubwatag, pare. Lorna ba kahit kadwag ni Cecil? Kahit nakanutag pasyar dito balay, kahit nakamakita. Agmano at ninang. Ala, ni Cecil day to yan. Nagdakkel ka mutan. Balasang ka na talaga. Nala, Cecil, sobra ka. Ay na. Agyaman ak ninong. Ay na, nagpintas ka talaga balasang. Sigod matkit yan napintas ka nga maadadapim mintas kaya di malasang kan. Manutawan mon? 18 ninang. Balasang ka na talaga. Nabayagak mo't nga ni abroad. Iso nabayag mo't adi ka nakita. Kaano ka diti subliyo ije abroad ninang? Ay na, tsaka agsublin, balasang ko. Agnegosyo aklangan dito'y lugar tayo. Cecil, mangrabi ka dito yan. Agluto tayo iti pangrabyan tayo. Wan ninong.